hormatly televizyonlar, jalpı temamızın ismi Atilla Kırgızların Dangazalуу Baatırı. Бүгүнкү карай турган конкреттүү маселе Атилла жөнүндө баян. Атилла Италияга жасаган аскер жүрүшү. Өткөн жолу айтып кеттим, каталан салгылашуу аяктады. Муну айтканда ничейный результат менен эчкимди жеңген жок. Анткени Атилла өзү токтотту салгылашууну. Ошондо Атилла бир эле талап койду. Биротор аятсиге сен аятси эмдиги жылы мен кайра келем, Галияга келбейм. Мен келем түздөн түш урумга барам. Сен мага ол жолума тоба, мага жолдо болбо деп ошондой талап койду. Анан жарым жыл өтпөй февраль айында, февралдын ортосунда Атилла жаңы asker жүрүштү баштады. Бул жолу Италияга. Италия географиялык жагы менен мына Италия өтүк окшош, өтүк. Узун кончтуу өтүк окшош. География жагы менен. Мына ошондой өтүктөй. Италийский полуостров это географический сапог дейт, тамашага ошондой. Бирок ага жол пуштадан бир эле жол бар. Жана бөксү жолдор эменин жанында. Анткени ошол жерде Кара деңизге, Адриатикалык деңизге, Ак деңизге, Средиземное море, бунун тилинде, азыр бүгүнкү түрк тилинде Ак деңиз дейт. Ак деңизге, анан Адриатикалык деңизге ошондой тоолор түшөт. Юлийский Альпы дейт. Юлий Альпы дейт. Ошол тоо түшөт аяка. Анан тоонун жээгинде, жана тоонун этегинде, суунун жээгинин ортосунда ошол жерде жол бар. Мында бөксө жол. Адырлуу жол, бирок жол, жакшы эле жол, өтсө болот. Ошол жерден Атилла өтөт. 140 000 аскер менен. 14 түмөн. Ичинде 8 гун түмөндөр, калган 6-сы жанагы 2 гот түмөнү, 2 славян түмөнү, анан 2 алан тайфалардын түмөнү. Ошол 14 түмөн менен бияка өтөт. Анан өткөндө жана Юлий бөксө жолун өткөндө, Италияга өткөндө аскерин 3 кошунга бөлөт, 3 агымга бөлөт. Бир кошун күн батыш жакта Ак деңиздин жээги менен, бунусу ортодон бир кошун кетет, а бир кошун күн чыгыш жакта жана Адриатикалык жээги менен кетет. 3 жээк менен кетет. Бир кошунду ортодон Атилла өзү башкарат. Оң жакта жүргөн кошунду, тиги күн батыш жакта жүргөн кошунду Кыпчак Берки башкарат, а буякта сол жакта жүргөн кошунду Кыргыз Төлөк башкарат. Анан ылдый ушул жана Италиянын ылдый жагы ошол мезгилде азыр ошону абдан көп шаарлар бар. Бир 20-30 шаар бар. 26 шаарды Атилла басып алат. Эми мындай да мурунку эле жана ыкма менен шаар өзү багынып берсе, өзүнүн ыктыяры менен багынып берсе, адамдарга тийбейт. Жана салган салыкты жана олжону алат да кете берет. Адамдарга бирөөсүнө тийбейт. Эч кимди кулчулукка алып кетпейт. Багынбаса, анда аны жанагы техникалык түмөн менен чабыш түрүндө алат. Мына айтканда приступ менен алат. Анда адамдарды жанагы ишинде жанагы макул болбогон согушкан адамдардын баарын кулчулукка, туткунга алып кетет. Ал ошентип 30 шаардан 18 шаар өзү ыктыяры менен багынып бериптир. Багынып берген шаарлардын ысымдары Верона, Павия, Пергамо, Генуя, Болония, Милан, Флоренция жана башкалар. Шаарлар өзү менен өзү багынып берген. Анан бул жерде мындай нерсени айтып кетиш керек. Руми метрополиясында Италияда ылдый жакта бир 40 000 солдат бар болчу. Эч кимиси каршыга чыкпай, гундары баары артка тартты. Баары мына айтканда качты. Урун болсо Ак деңиздин жээгинде. Өйдө жагында да Италиянын өз жагында бир 60-70 000 солдаты бар болчу. Галияда солдат бар болчу. Чогулса көп эле абдан көп болмок.
Бирок качты. Анткени аларды башкарatan иш жок болуп калды. Флавиация келбей койду. Бирде чоң салгылашуу болгон жок. Анан үч жактан Ырымды курчады. Үч жактан курчады. Анан эмелерди жана кайыктарды, лодкаларды чогулта баштады. Аскерлерди чибир менен алып барып, өйдө жактан курчайбыз деп. Эч ким аяктан жардам бербесин, ырымдыктарга деп курчайбыз деп, ошентип аскер чогулта баштады. Ошондо августта келип калды. 10-чу күнү кечинде Атилага элчилер келди, 3 киши келди. Папа Лев өзү, римский папа Лев өзү. Анткени Папа Лев деген бул өзү деген бул деген бүт жана батыш өлкөлөрдүн, батыш элдеринин чоңу жана чиркөөлөрдүн церковь деген сөз, церковьтун чоңу. Ошол анын жанагы аброю, анын авторитети Рим император менен барабар. Ошол киши өзү келди, жанында 2 жардамчысы, бирөөнүн ысымы Тригетти, бирөөнүн аты Геннадий. Кардиналдары. Анын үчөө ушул жакты жана диний жагын үчөө башкарат экен. Бүт Рим империя ошол дуган. Анан келип Атиланын алдына түштү. Анан Папа Лев айтты, мен Атила менен бетме бет бир сүйлөшүү жүргүзөт элем деп анын Румбий эмелери келгендер кишини артка чыгып отурду. Атиланын да жардамчылары артка отурду. Анан экөө отуруп латинча сүйлөштү. Атила латин тилди судай билет. Латинча сүйлөштү. Латинча. Анын ошо сүйлөшүү тарыхта бар. Рафаэль 16-кылымдык жана орто кылымдардын белгилүү даңазалуу сүрөтчү Рафаэль деген бар. Ошонун сүрөтү жана Папа Лев Атиланын жолугуп атат деген сүрөтү илинип турат Папа Левдин кабинетинде. Ушуга чейин илинип турат. Анан айтыптыр, мен билем, сен өткөн жолу Константинопольдагы мындай жеңе басып алган жоксуң, сен талап койгон алар төлөп берди, ошо менен сен айткандардын азыр ошондой кылбайлы айткан, менди кунду айткан олжону айткан салыкты биз берели деп Атила макул болду. Анткени чабышуу менен алам десе Румду канча жоокерлер курман болот. Бул жерде баары кансыз берип атат. Ошо Румийге барганда 140 миңден болгондо 1 миң жоокерлердин тегереги эле курман болуптур. Анан Атила ойлонуп макул болот. Атила талап коет. 7.000 фунт алтын, 21 фунт күмүш, темир коло, жана өтүп кете турган жазылган терилер, 100.000 мешок кап буудай, бочкалар, вино дагы дейт. Бизге 10.000 жаш аялдарды алып кетебиз, үйлөнөбүз, аларды бересиң. Анан ошол жерде сурайт экен ким? Жана Папа Лев. Кул аялдарды, кул кыздар. Нерсе болобу? Болот дейт. Анан ошондо Атила айтат, мен билем силерде 60.000 кулуңар бар. Ошолордун баарын бошотосуңар дейт. Кулчулукта баары кетсин, биринчи ошолор кетсин дейт. Ага да макул болот. 2 күндөн кийин баарын жеткизе баштайт. Түндүк Италияга. Бүгүн Триест деген шаар. Ошо менен Атила Римге кирген жок. Римде эчтеке кылган жок. Бир римдикти өлтүргөн жок. Бирөөлү жана бир солдаты курман болгон жок. Анан кайра артка тартышты баары. Анан жана 60.000 бошогон кулдардын арасынан 30.000 жана эркектери Атилага кошулду. Биз сен аскерге киребиз деп кошулуп алды. 30.000 эркектери, аялдары жана арасында эмеге кетишти. Ал үйлөрүнө кетишти. Үйлөрү Галлия, бүгүнкү Швейцария, бүгүнкү Австрия ошака кетишти. Өзгөрүнүн жерлерине кетишти. Атила Римге кирбегенде анда авторитетин көтөрдү. Мындай айкөлүү киши экен деп. Бирок ошол мезгилде де чиркөөнүн, католиктердин аброюн, авторитетин абдан көтөрүп жиберди. Карачы, папа чыкканда Христос колдойт экен. Атила эч кандай согуш токтотту. Эч кандай бизге жамандык кылган жок. Бир жагы христиандардын аброюн көтөрүп, экинчи жагы Атиланын да авторитети чоңоюп кетти. Анткени айкөлүү киши экен, эчтеке жамандык кылган жок. Биз келип, ошон үчүн сүрөт турат. Атила Папа Лев менен жолугуп атат деген сүрөттөр илинип турат. Ошо диний кызматкер даярдаган окуу жайларда сүйлөшүү жүргүзгөндөрдүн баарын протоколдорун баарын протокол бар. Окутат ошонун баарын. Бүгүн окутат. Ошо Италияга киргенде 3 окуя Атилага тиешелүү. Атилага таандык. Атила негизи каарман ошол жерде. Биринчи окуя мына Верона деген шаарда.
Alpa'nın eteğinde, Tündük İtalya şehirde. Anı o şehirde özü bağlı verdi. Anı Atilla şahara girdi, domdun alına, doktordan. Domdu bu latince emin aytadi, çoğun çirküğünü aytadi. Yani imaratını aytadi, dom deydi. Anı ayaktan Gundar'da aldı, dom dedi, çoğun imarat deyip, anan keyin başka tillerge ötüp ketти. Bizde bugün söz var, tam dep koyabız biz. Domdu tam dep koyabız. O şaktan Gun tillerge gelgen. Biroq bu İtalyası, Latin sözde dom degen. O şaktan gelgen. Girdi içine girse çoğun bunday zal apostolları söyledi var. Şakirtti. Hristosun 12 apostolu var oldu. Şakirtti. Neydi şakirtti? Apostolu bunday işkolçu da var Hristosun yanında жүрüp, büt aytkan jasçı. Anın jasçı kitap kılıp, Evangeliya kılıp jasçı. Evangeliya var at Yakova, Evangeliya at Famay. Büt Evangeliyalar bugün var. O şeyde sındarımındayım. Apostolluğun sındarı var falan neyi? Kiçi Yakov, Kiçi Jakub, Andrei, Iuda, Piotr, Ioan, Foma, Ulu Jakub, Filip, Matvey, Fadey, Simon. Sürttür ilim turar, iki жағынан, altıdan. Büt bарын жақсы біледі. Geografiyаны жақсы біледі, tarixті жақсы біледі. Сабатты адам. Ана чыл айтады. O buna sizlerdi Hristiyanlar kızıksınlar. Uşu bunu kim deyilip koydular, ilinip turar. Iuda, apostol bol. Iuda ben biliyorum da, bağırlar biliyorsun. Iuda 33 akçaga özün emesi sat bergen, aytıp bergen, kaçedi yaşını jatat janda Hristos. Emesi yok bu yağı, hukuku yok bu yağı ilingende. Algılanır. Ama kim diyor deydi, beni diledi. Ben hiç kaçan satkan emesin deydi. Hiç kaçan satkan emesin deydi. Anan süröt tartat, anda barelief kılar. Atilla. Kıyın jana çağın ustaları çakadılar. Üçlü günde kılıp verir. Sürötünde, yani bareliefinde. Uşağa kaçayım bareliefi de var, sürötü de var. Verona şaharında. Birinci okuyayım. İkinci okuyayım. Atilla askerlerinden İtalya'nın ortasına gelip kalan. Yani bir 3 günlük atçan yol kaldı. Rim'e çeyin, Rom'a çeyin. O şunda arkasından iman dergiler, çavarmanlar. Akbiliye degen şahı da Allah'a itaat. Akbiliye degen şahı, onu Adriatikalık denizin canında. Bugün çok bolup ketти. Duvalların sınıklarla kaldı. Çoğun şahı olsun. Bir 30 bin kişi yaşaşı, 30 bin kişi degen ablan çoğun şahı. Anlatıyla ötüp atkanda ayakta katırıp koydup, 3 tümende katırıp koyup durur. Kıpçak tümeni, biri Slaven tümeni, biri German tümeni. 30 bin kişinin katırıp koyup durur. 10 günde alasınlar, bisiklet jetip alasınlar. İlk ayağa çeyin ağlar etekine. Antkeni şahır bir çetimden emeğe çıkartırken, denizke çıkartırken. Antik'i deniz sıcaktan kayıklar gelip, karabırlar gelip, gerekli azık-түлүктү, керектүү асфальттарды баарын коралдар алып келет экен. Анан алып келе турган жаратары болгондор баарын алып келет экен. 2 ай албай коюшуптур. 2 ай. Ахметилла ойлойт эмне болду? Кайра 500 киши менен кайра аттı өзүнүн жан сакчыларына. 3 күндө жетет Аквилияга. Bir жүрүшү 24 километр. Ашып кетсе 75 километр өтө алат. Ошондо 2 ат менен, bir ат алдында, bir ат артында ичип алган ат менен. Oşa bana jetkende karasa geçiğine gelir, gün girip atkanda toz olar, jana Kıpçaktın hanı Beriki, jana Slavandar'ın knyazı Svitazar, toz olat, bunu kılık alamaydı, 2 ay oldu. Bir demesini talkalasak, arjağında ikincisi var, ikinci bir grup koydu. Marmar'dan katı taşlar, Marmar'dan gayrı grup koydu. Emne alarız bunu ete başladı. Geç, gün girip atar. Gün жылы, günüz atıyla atçan, tüyleri tegelerinde atçan, turşak atçan. Gün oturup atar, diyakay. O şol mevgilde atıyla karasa, şuna duvalın üstünden bir 10 çaktı ilegilekler götürülüp atar. Geçki saat 8'den 10 çaktı ilegilekler götürülüp atar. Anın götürülgöde de özlerimiz üstünde balapandan öngörüp alıp götürülüp açın. Mingisi alıp götürülüp açın.
10 шақты еле келек. Ана жылы сұрайды, қанша еле келек бар бұл жерде? Ушылар дейді, басқа жоқ па? Ушыларды дейді. Ал Атила береке айтады, сен көрдің бе кешінде еле келектер асымға көтеріліп кеткен балдарға үстіне өңгір алып кеткенін көрдіңдер ме? Жоқ, көрген емеспіз. Ондай болған емес. Олар сағат 5-6-ларда келеді, қанат, балдарын бағып, осының түнін жерді жайғышады, жатышады өзінің ұяларында. Ана Атила айтады, байтты мендерің алып дағдаға дейді жерге. 30 мың салдарды дағдаға дейді. Жарым saatте bağırdı sizler. Anın yarım saat öt böyle yer gürüldü, yer titreyip. Anlar jakadan duaların barı kolaydı. Yer titriyor bağırdıken. Duaları kolaydılar jaka. Anın bağır toktağından кейін bunlar girip alıp, жеңіп алып шығарды, басып алады. O saat gelgенде осындай болады. Осы тарихта бар. Осындай оқия бар тарихта. Üçüncü okuyan Venetsiya деген шаар. Venetsiya деген шаар бурчунда, Италияның түндүк жеринде, оң жагында бурчунда жана жол эми буяка бурулуп атканда, чыгыш жака бурулуп атканда ушул жерде Venetsiya деген шаар бар. Баарыбыз билебиз. Venetsiya, Venedig. Ана ошолор аралчаларда кичинекей аралда жашашат. Бүгүн деле ошондой. Тегереги, эмелер, суулар, каналдар тегереги. Ошо аралды тегерек деген. 1-2-300 арал, кичине майлы аралдар. Ошол шаар. Ошол жерге абдан кооз, абдан сонун, абдан тимде суу, эмелерди курган жанагы. Имараттарды курган. Азыр жашап атышат анда. Ана Атилла бияктан аскерлеп өтүп атканда, ошол жерде жана Венециядагы шаар башка жерде экенде 5 чакырым жер Күнчілік жақтан деңізден алыс екен. Мындағыне жақсы құрғақ жерде екен ал шағыр. Шоғылы шағыр екен Венеция. Ана Атиладан қорқып алып, бар оша қатышады екен. Бұйымдарын алып алып, малдарын, уйларын, емелерін лодкаға салып алып, қойларын, ечкілерін оша қатышады екен. Шағыр үйін шытай қачады екен. Ана шағыр кетіп, оша жерге жай қачады екен де, жаңағы аралшалардың орнына, аралдарға жайғасып, осы жерде жашайды екен. Жаңағы осы тұрғындары, Венедиктің тұрғындары. Кім бірümesi kolbaşsaydı tatlılar. Bunları karmavaydı. Bunlar aynı bilmeydi. Kayıktan hemen çoğultağız. Başkaları kayıktan çoğultağız. Oralara yine kayıklardı. Kayık çoğultuş gerek. Kayık çoğultuş gerek. Biz yakın alırız kayıklarda. Kettik kalayasını yaktık. Azlık işi göp olsun bir 5.000 kişi. Azlık işi kalayasını değil. Kalayasını bitiyoruz. Anı kayığa artık geldiğinde artık geldik kanda. Artık sıraydı. O yüzden var mı üstüyle? Kaçkınlar. Kayıktalar. O şehirde de resmen çıktı. O şehirde. Daha bir öyle. Gelmeyeyim bazı vaktimiz var. Kayık çoğultu var. Tutun kalalı. Bağındırıp, ceyv alalı. Var ayaktan suyup çıkalı. Atçılı sıraydı. Bizge zamanlık kılgan yok bu. Sizler ayaktan o şehirde jaygaşkan tümende yok. Artıbızdan sok kurgan yok bu. Yok. Tınçı oturuştu. Çıçkanda iyinine girip alıp tınçı oturuştu değil. Yamanda yavrusu tınçı oturuştu. Bizge zamanlık kalırsa bizde timeyle var. Yaşayasın o şeyde. Deyip gitip kalır. Olsa manen olsa Venetsiyallıktan Venedik'te o şehirde ondan başlayıp yaşayıp kalır. Ondan başlayıp. Aralların arasında, üstünde. Aralda bulduğun Sas aralı. Sas ayakta. Cer Sas. Okkanılarga çoğun rahmat. Çok kanacaydı.